Ramogi, Moroni, Kisumu County. Gavana Narok Patrick Ole Ntutu ogolo chik ne migao mar aluora kauntino mondo chak pudho yiende duto mag ndege moti e konde thidhna mondo okony e rito pi e aluora ma kauntino. Kanolose nyasi mar hingo dichieng' thidhna manobagie kar chung' od bura ma Enakuyai mantiere Sankok, Narok West. Ntutu oparo ne ruodhi mag gweng'no kod aluorane mondo kata kamano okongo kawo pach oganda kendo tim nonro matut kapok ochaka pudho yiendego. Bende okwayo kwe e kind oganda mag Isiria kod Erwasi ma bende osebedo kayuare. Nyaka sani koth yiende 10,017 nosepidhi tok nyasino ka kaunti geto pidho yiende maromo 4,45 ka gisani osepidhe 25,000. Kwa wale ambao wanajua sayansi, hii miti haitakikani tuweka hapa. Inatakikana tukate yote kesho asubuhi, mwende mjenge naye boma, alafu tuje tupande sasa ile miti ambayo haitamaliza hii maji. Kwa sababu hii inasemekana hii inamaliza ile maji ndogo ambayo tuko naye ambayo ng'ombe yetu inakunywa. Na nimekubaliana na wewe, lakini kabla hatujakata zile ziko wapi zile ambazo tunaweza panda na pia tufanye kazi kidogo hapa, kwa sababu kuna kazi nyingi ambayo inatakikana kufanyika hapa. Kwanza, na tumeongea hapa na MCA na chief katika sheria za serikali. Kwanza tufanye mambo matatu, na ni mzuri wasee tusikizane na wakina mama, ya kwamba hapa ninajua watu wameshakata mashamba, umeenda mpaka hata umeingia ndani ya maji. Hiyo haitakikani.